Құрметті қазақстандықтар, сіздерді көк тебе шаңырағы 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесімен құттықтайды. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ бірлік жасай берсін. Бірлігіміз жылдан жылға ұласып, мәңгілік ел болайық. Зачем делить народ по флагам, по взглядам, даже языкам? По состоянию и благам ведь трудно разделяться нам. Едины мы с тобой по крови, по сердцу, что стучит в груди. И ничего ты не откроешь новым, хоть как ты этим не крути. Нам всем не нужно разделяться, ведь все мы есть одна семья. Нам нужно этим наслаждаться, пока живем и ты, и я. Citizens of Kazakhstan, teachers and students, Dostok Shanrak congratulates you on May 1st, the unity of all people of Kazakhstan. I'm proud of that. I live in the Kazakhstan because Kazakhstan is a symbol of unity for all of us. So let our unity and friendship grow up. Hürmetli Kazakstanlılar, 1 May Hitbatlık ve Dostluk Günü. Жетісу шаңырақ sizni bu bayram bilen tebrik ediyor. 안녕하세요 여러분, 모두 다 민족 화합의 날을 진심으로 축하드립니다. 카자흐스탄에는 130여 민족이 살고 있으므로 5월 1일 민족 화합의 날로 지정하였지요. 매년 국내 전체에서 기념식과 콘서트, 퍼포먼스 및 다양한 행사들이 진행되지요. 하지만 올해는 모두 다 집에 계시고 몸 잘 챙기시고 항상 건강하고 행복하시길 바랍니다. Assalamu alaikum aziz dostlar. Hamınlarni Qozog'iston xalqining birligi kuni mehridan tabriklaymiz. Do'stlik bilan kelishim, maqsadimizning bir butunligi, vatanimizning parlaq kelishigini kafolati. Qozog'iston janrig'i ostida tinchlik bilan kelishim, bir butunligi mangu yashasin. Hyvät Kazakstanin kansalaiset, Shangrak askartau haluaa onnitella teitä kanssien yhtenä syntymäpäivästä. Olkoon maalla aina selkeä taivas yläpuolella, ei sotia. Onnitellut 1. toukokuusta. Boyunda ысык güzel şah. Үндір оның әсілі чалпаната. Бұқа кестішсаң тұрып сағар. Табиғат шипалығын қаларата. Әр жұтым сөйі болғаштыңа да ба. Қайнайду атрапыда нахмана ба. Аңыздың қырқақларға ұрып тұрады. Шипалық сүйі білән салқын ала. Қашқырын күн үпіққа қойғанда бар. Болсаң güzellikке шында сірдар. Чүнқы бір су пәрісі баш чоқырап. Чыққанда көрінді саңа көйе. Мен Ибрагимов Икрам 9-шы сынып оқушысы, Ниш ФМН Алматы қаласы, татар этномәдени үзеге татар есімінен 1 май бірмені Казахстан халқының бірдімлігі күне білән құтларға тілеймін. Я сижу с моей обидной бабушкой. У нас в татарах есть замечательные традиции. Среди них большую роль играет чаепитие. Чаепитие традиционно пьют из самовара. Чай часто заваривают с разными травами. Наши любимые, так сказать, приправой к чаю является сушеная земляника. К чаю подаются множество сладостей, как видите, а также наши национальные блюда. Вот это, например, кукры-балеш. Его рецепт хранит моя Аби. Балалар, исәнмесез? Исәнмесез укучылар? Мен бүген сезгә кәкре-бәлеш дигән пирогны ничек ясый икәнен әйтеп бирәм. Моның içində бәрәңге, моның içində ит, моның içində суган и сары май içенә кушсак, бик тәмле була. Килегез кунакка, мин сезгә авыз иттерәм. Аннарысын әйтәсем килә хәзер менә стәлдә торганымны. Менә бу ашаулык татарча. Бу ашаулыкка 60 ел. Бу Казан сөлгесе дип атала. Бу Казан сөлгесенә 100 ел бардыр. Башымда минем калпак, бәр әткән, күрсәткән әйберләр килгән Татариядән, татар авылыннан җыйналган. Шундан да күчкәндә әти-әниләр керосиновый лампаны килгәннәр иде, утюг алып килгәннәр иде. Бик авыр шундый утюг белән. Һәм татар китаплары, конечно, бездә күп. Килегез, кунак булыгыз, а самое главное,
Ең бірінші әйтәсем килә, исән сау булыгыз, бәхетле булыгыз. Aziz şagirdler, size Kazakistan halkının Birlik Günü münasebati ile tebrik ederim. Liebe Lehrer und Schüler, dostluk şanrak gratuliert Menschen verschiedenen Nationalitäten, die am 1. Mai in der Republik lebenden Feiertag der Einheit der Völker Kasachstans. Dieser Tag ist ein Feiertag der Liebe und des Patriotismus für jeden Kasachstaner. Möge der internationale Frieden in unserem Land immer stark sein. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Gesellschaft Schanrak-Dostluk gratuliert Ihnen zum Tag der Völkereinigkeit in der Republik Kasachstan. Wir hoffen, dass unsere Völkerfreundschaft stärken wird. Wir wünschen unserem Land Glück und Aufschwung. Wir sind zusammen. Puis l'horizon au colline bruni, le soleil, cette fleur de splendeur infinie, se penchait sur la terre à l'heure de couchant une ample marguerite, éclose de bord d'un champ. Sur un mur gris croulant parmi la vent folle, blanche épanouissait sa candide auréole, et la petite fleur par-dessus le vieux mur regardait fixement dans l'éternel azur, les grands astres épachant ses lumières immortelles, et moi, j'ai des rayons aussi, lui disait-elle. 亏真正面向卡萨克斯坦，为求于这个节庆，我能热心把你都贡献，给你盼望感伤，运气朗长，高兴，这下的困难的对象的困难。尊敬的老师和同学们，祝您毕业一人为友谊与让哈萨克斯坦人民团结日快乐！愿各民族之间团结友善，和平永驻，成为一个永恒的大家庭。我们在一起。 أول إريمادا تشيكامندا إيوانا نبامي تانشيني سالمسا تانشيغارل парапнида إنسانسا تانشينن بالكو مارغن ميسارل ماني гачил кашипнида Онарын чеве гамипел гачите чир кашипнида Тانшине арамтанын ноньяги богасел кашипнида Туган гонган кимип тянпок чунгырыл мич осымен гачили сыз шипнида Гачиган пенорыл Ассаламу алейкум, хөрмәтле Казахстанның халкы. Сезләрне 1 май халыкаралык Берлек көне тәбрикләймез. Әминләр сәламәтлек, сунмас ирада теләк.